Jangan
baya Tuhan Yesus Kristus, tapi guna kini ulindu ipemusil nabana gelara kemusilin nae jadi bayakan. Haleluya, 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 haleluya. Ogen ibas Injil si badianari rikutkan Lukas. Lik meskalak bayak pakena uis si meherga janah tetep wari ia rebahan pesta. Tapi di kape kalak musim gelarna Lazarus. Kerina dagingna ugahan janah biasana medem ia dari pintun rumah kalak bayak Ia ngarapkan rimah-rimah kalak sir pesta guna ngisi detak nasim lume biang peregen dinati ugahna. Landekasa mati si musil maka ibaba malaikat-malaikat dia kundul deker Abraham. Kalak bayak mati jenari ikuburkan. Ibas kerajaan kematian ia ngenanami kini serang. Asum surga ia indahna Abraham bagepe Lazarus derken ia. Maka arlebu ia nina. Oh bapangku Abraham, mekuah minantenu kempa aku. Suruhlah siti Lazarus sebutkan jari-jarina kubas lau gelah ita tak kena kubas dilahku sebab muas kel aku akap ibas api sigara ena. Tapi nina Abraham, oh anakku, ingatlah maka sangat kam geluh enggo yelo kendu kesenangan janah Lazarus enggo ngaloken kegeluben si mesera. Tapi genduari malam matene jenda janah kam ngaloken kini serang. Tambah siepe lit kelang-kelang ta kelung simbages sila terkepari sirbahanca labanci kujena kalak si jenda janah kalak si jena be laban si kujenda. Maka nina kalabaya adi bage kupindokan man banu bapa suruh min Lazarus ku rumah bapangku ije li manaris ninaku suruh Lazarus mempersingeti ia krina maka olah ia sepuingan simsui enda. Tapi nina Abraham litkap ibas ia kitab-kitab Musa aras kitab nabi-nabi pelepas ikut kena kai si katakan ibas kitab ngaloi ka ia. Oh bapangku Abraham labu cukup adi saja. Tapi adi skala singgo keke ibas si matenari renahi ia tentu jera ia. Tapi nina Abraham adi laki diberi kena kai si tersurat ibas kitab Musa ras nabi-nabi labu ia jera amin nagia lit kalak mate geluh mudihi. Kata Tuhan, pujiin man bandu o Kristus. Nade Bapa turang rasnina isahkan Yesus andingan karena skala jelma si bayak ras Lazarus skala si pemindo-mindo. Si bayak rebahan lakon man tetep wari ras la siti pe mediate kempak Lazarus si tunduh ipintun rumahna ni mai pemere gelah ia una duben. Labu di situ guna percara pengkala duana keregen biang-biang nurikan situasi Lazarus singgo kebenin erga dolatna selaku manusia. Kencang mati nasib kala duana terbalik. Lazarus ibaba krina malaikat kuampun Abraham. Tapi si bayak tersiksa di neraka.
Inrakan nari kalak baya mindo gelah gid Abraham nur Lazarus sebutkan kenujung zarina kubas lalu guna perberger ilahna. Gundari antusina erti sentak tak lalu entah pe sengkri mahnakan simberenda la pernah ikut kena guna ibreken man Lazarus. Encei pindona man Abraham gelah nuru Lazarus mindoken man senina ras turangna gelah kala la ngenanami nasib sibani ras ia 11 Abraham nina maka nandangi kala lid kesaksian Musa ras kerina nabi simrentahkan sa gelah kala musim anak beluma baru ras kala kesilang iperdiateken ras gelah zelma la terincu ras senang pas penimbekan saja. Tapi lebih ia tempat kesaksian arah doni kala mate asal pustaka sebadia. Adi kala la bagikan kesaksian Musa ras kerina nabi kala pela monghit ipebetehkan dia arah kala zelma singgo keke idus matenari menjabak Abraham. Nade bapa turang rasenina rikut undang-undang kala baya stu na labor salah. Labu imigasina kala miserandai labu impelausna entah labu yang merawat kumpak Lazarus. Iugum kala baya arkiteken alu orang gelu larbahan kaipe guna nelamatkan si musil situhuna banci mi iya bahan si mekuli kumpak si musil si medem si deger pintu rumah na tapi sieda lai bahanna laya mediate lanit perkuhatena siti peman Lazarus siti kinulin lastu narban rugi tapi sebaliknya untung pe sebab kinulin iingat nge bas zaman pendungi pagi adi bahasa Indonesiana ihitungnya sebagai pahala banci jadi la ia te maka ngelu enda lid ngeumputenna kudu sideban tapi sedar ia kencang mati pak salana di kesempatan guna robah kemusilan pusuh pratenna dan densa ia guna raka nade bapa keturang rasnina gelar pengatanten biak diri sing rakut kerina sejarah geluk sekala jelma si bayak la argelar sebab ia lalit biak dirina si musil argelar Lazarus artina di bata nampatisa la siti jelma sidungna kebenen gelar sebab enggo nggansihkan selalu gelar sideban mengkapkan duit pangkat kuasa kesuksesan pendahin bagi peras sidebanna. Bas tanggal 4 September 2009 Nandeta Teresa ditangkuhkan jadi skala santa entah pikala si badia ia igelari santa kaum papa entah pe santa entah pikala si badia kala si musim ia pe igelari malaikat larkamu ikal kutanari ia ditangkuhkan badia labor kiteken notokan pertoton si gedang idur balik dinding biara tapi ia buat bagian kuingan si melket guna ngelai jelma si sakit karena pengelanna nande Teresa nurat kensa aku terjeng sada mang si kitik ngensa bastan Tuhan ia si lukur rasi nurat mang si ila banci erkaipe ia terjeng ipake aku nina nande Teresa. Nande bapa turang rasnina dahinta lengadung adik kita rebahan si jahat saja pendilon biak manusia ngelakokan kinulin kini teken ras moralitas Kristen nuntut kita gelah mediate kempak sesapi keregen kalak si musil nampati kita ngantusi ras ndatken geluk si tugu-tugu perlu si sedari maka kai silik ibas kita pemerintahkan guna sinanami ras-ras Lazarus
La perlu nusur idur ampun Abraham guna ngajari kita gelah dau, tapi gelah pula idur nasi singer iskeleta antara menjelma si musil arta musil tendi bagi pepusuh. La harus banyak kita lebih, maka banci kita berbagi. Entah pe, la kita banyak, la kita harus banyak lebih, maka banci kita nampati. Adi mata ras pusuk terpengidah, banci si jumpai dalam keempat geluh si turulin. Yesus sinalukan membukti perdiaten di bataman banta. Kita pe iaju jadi kenapa si mediate keempat sesapi di sekeleweta.